Ай, мынакей. Туғандар бұлар шынын айтыштыбы, қалп айтыштыбы білбейм, бірақ шындыққа жақын айтышты. Азыр ең 50 жыл чағы жашадыңыз біле? Гүлді қармаң. Ошол ортада апам тұрады. Ушул гүлді мен сіздің жаныңызда басып жүрем. Сіз жөн бербей, биринчи турмуш курганда өлөм, сүйөм деп бөлөлөрдү айткансыздар турабы? Ошол сөздөрүңүздү бир эстеп, гүлдесте бериңчи элдин көзүнчө. Бир апам сүйүнүп калсын, сөздөр менен кеттик. Болду. Айтың. Нам сени ар дайым сүйөм. Боло бер. Ар дайым ушул бала чакам менен өмүр жолдошум эң бактылуу күндөрдү тең сүйүп, тең жүрүп жүрө берейлик. Кол чабылар. Hava törgötün. Güldü verin gayrı. Bala çakalı olup tegiz жүрүп deyt мына стажы бар авам. Так, 33 жыл. Башындагы сүйүлөрдү, сөздөрдү бир айтып, эми коркпайлы айта бериң, өзүңүздүн аялыңыз ака, бирөөнүкү эмес. Ошого болгон жүрөктөгү элдин көзүнчө, жеңемем сүйүнүп калат, шу элдин көзүнчө мага оригинал сөздөрүн айтты деп кана. Canım, Ой, altınım, süyüktüm. Birge olup şu bir ömür süreyle. болду. Hiç olaylı. Alıvereyli be. Alıvereyle. Nene? Bizge daha 80 yaşka şey koşa yaşap, koşa yüreyle. Güldü verin çıkant beres. Baktılı ol. Baktıl bu aldayız ko. Kız uzatıp atkanda ile süydü. Oy avam malades. Kol çağılar olsun 33 yıl. Tak, kimin ergança ile? 5 kızın atası öyle. Gugalçı bir 5 kızdı töröp bergen. Ömürlük jarga. Mana şunça eldin gözünçö 2 yaşın toyunda ne arnayız? Kettik. Canım, altınım, ballarımın apası. Sen jetip kaldın kovuca, şaşmayı aytın. Sen menen ömür boyu yaşayayım. Yaşaysından lan 5 kızdan atası olğanda ilancıngam yok da başka. Ömrümdün ayağına çeyin, baktılı olayım. Oy malades, oy. Ana kettiğanlar 5 kızın atası. Sen qayerlerde жүрдің эле, мен жүргөн жерде жүргөн ошойсуң ha? Так. Канча жыл эле? 8. 8 жыл жашагандын стажын көрөйлү. Бир колдо микрофон. Кеттик. Ардактуу менин алтыным, жүрөгүм, келечегим. Seni менен ömürüm seni менен го. Алтышкам. Мен ардактуу жубайым. Мени ар дайым колдоп келген апамды, атамды, үй бүлөмдү коргоп келген гүлүмдү сагана сунам. Кол чабылар болсун. Ар дайым колдоп келген дейт. Дагы айткыла айылгел, өчүп калганда дагы жакшы караган жерлерине айткыла. İçip gelse kanday tosu olgandan beri aytkıla. Akırkı jigit. Kança jıl le? 12 yıl. 12 jıl kettik. Suyuңuzdu ardаңызчы bir gül özüңüzdün ayalыңыз mına. Karmaң. Nur, ardayım seni koldop kesin, nemekten sen beni koldop kelesin canım. Uşunçalık, atınenge rahmat. Akalarına rahmat uşunçası bizdi koldop nemet kılganına. Sen ardayım başıma kötörüp жүргөм деп hareket kılgam, dağayım kötörüp келем. Şu ben suyum sen için bilesin. Birinci Meni hem öyle koyundu otasınız. Düşündünüz mü ne degen? Kıskası düşünsöңүз mü? Düşündüm. Men ele düşündüm. Başka hiç kim düşünmüyor. Gelin bala gül sizdige. Hazır bu gül menен hem koştoşabыз. Tak. Tuğandar en orijinal kaysıl kişiniki çıktı. Birinci olup 50 yıl çok yaşagan ağabeyga doğuş beriңiздер. 50 yıl çok yaşagan. Lunar Ece, beleklerdi alып келиңиздер. 33 yıl çok yaşagan ağabeyimiz kanday aytты, болобу?
Так, 5 kыздың атасына doğuş. Дебеле атыңыз? Бек Сұлтан қандай айтты болау? Ал эми ақырында аялы ғана түшінген киши қандай айтты? Так, өкіл ата өкіліне келіңіз. Ақшалай сыйлық дейбіз бе? Не бересіз? Берек бе? Өкіл атасының атынан бы? Қара, жүріңіз сөзіңіз бересіз бе? Барына бірдейлер қоғысыңыз нитоға болманы? Барына бірдейлер. Өкіл атаның атынан мұна кей ақшалай сыйлық болсын. Неме, мұндай қылауыз. Ушыл ақшаларды ошол аялыңарға барып бересіңер. Қол чабылар менен бір құттықтап қойыңыз. Аялыңар менен бір құшақташып қойғылайшы. Қоша қарығыла. Аялыңарға бергілі. Рахмат, орын алыңыздар, рахмат. Қоша қарыңыздар.